Woi, Mesaroh, sumpah dah, kentut lu bau banget. Lu jangan mentang-mentang sekarang lagi musim jengkol, jengkol murah, yang lu masak jengkol mulu. Iya, habis lu makan jengkol, lu nyemil ubi rebus lu cemilin. Lah urusannya kentut lu jadi bau kan romannya. Apalagi no di kamar mandi, ujuk busrak, Mesaroh. Gua asal sahabat mau gosok gigi lo mana apa muntah-muntah romannya. Iya, kencing lu masih tersisa situ bau jengkol. Udah gitu apaan kalau lagi kentut buset deh. Lalu mah banget yang udah kentut lu bau sejagat raya. Udah itu mah udah perpaduan jengkol sama ubi mah udah mantap banget itu kentut. Lah gue heran banget malu Mesaroh. Udah jangan masak jengkol mulu, masak yang lain biar orang-orang kagak bau. Iya kamar mandi lu mah kebangetan banget. Au, pak, pak, pak.